Ćao, dragi i drage, dobrodošli i dobrodošle u još jednu epizodu Safopoda, a koju vam donosi Dina i Milica. Nisam sad skratila ime po I je izgovoreno onako, skroz. Kao i na početku svake epizode, prije nego što se predstavimo, prvo ćemo čitati poruke koje smo dobili od vas na Instagramu @safopod ili na Gmailu safopod@gmail.com. Milice, pod je tvoj, imamo nekih poruka. Imamo. Ja ću stani da potvaram. Jedan novi request koji još nismo videli. Mi vam možda nećemo odgovoriti na svaku poruku na Instagramu, ali ćemo svaku pročitati i verovatno svaku pročitati u epizodi. Tako da, do not be discouraged ako ne dobijete odgovor od nas. Kaže ovako. Bog mlade dame, obožavam vas slušati i genijalno mi je što ste pokrenuli Safo podcast. Voljela bi da napravite epizodu u kojoj ćete pričati ono kako flertati s devojkama, kako da znaš jel se sviđaš nekoj na tu foru. I pitanje za obe, sviđaju li vam se starije žene? Jeste imale kraš na profesorice? Veseli me čuti odgovore, uživajte, šaljem, zagrljaj. Ne znam, znate bi bilo te, ali ja jesam imala kraševe na toj profesorci dok sam bila u srednjoj školi. Čak i mislim da sam imala kraš na jednom profesorcu dok sam bila na fakultetu, ali ja mislim da je to meni više ne zbog toga što su kao starije, nego što ja volim malo žene koje imaju autoritet, znaš, kako imaju neku... Meni je to kao cool. Ja se ne sjećam da sam ikad imala kraš na profesorku, ali su onako... Imam osjećaj, ne sjećam se nijedne profesorke da je imala onako neki vibe koji bi ja krašovala. Tako da ne znam za to, ali za onako inače kao da. No, to kao ljudi se uvek čude kad vide moj age range na Tinderu, kao koliko je. Kao negdje tamo do 40 idemo. Pa šta Bog da. Ali realno nema toliko starijih žena na Tinderu, tako da nemoj da se iščuđavaš. Nije kao da swipaju kroz 40-godišnjakinje svaki dan. Ali ako mi se uđe prilika, I'm eating it up. Kao... Why not? Hvala ti puno, Petra, na poruci. Hajde da vidimo još neku. Ovdje samo imamo all caps poruku. Vas dve treba da idete na date, jako bi bile top zajedno. Milica me rekla voditi na date, pođem tamo. Tako da kao možda neki vlogić da snimimo našeg dejta. Može. Dina, ja ću uvek biti tvoj dejt. Onda kaže ovako. Pozdrav devojke, kao prvo želim da vam se zahvalim na predivnom podcastu koji stvarate, s tim pomažete mnogim mladim osobama koje se pronalaze i pri tome shvataju da je sa njima sve ok, jer upravo to je ono što je našim zemljama potrebno. Žao mi je što naše generacije nisu imale tu privilegiju da vas prate prilikom pronalaska sebe. Jako ste pozitivne i simpatične. Wow. U vašem jučerašnjem podcastu sam shvatila da delim isto mišljenje sa Dinom oko savršenog dejta. Tako da me možete slobodno izvesti na dejt. Može, ja sam za. Sve najlepše želim od srca, puno pozdrava. Hvala ti puno. Mislim da ono kao i kroz ovaj podcast drago mi je što možemo dati ljudima taj osjećaj da je s njima sve ok, jer je nama tu isto bilo nedostupno. Meni isto i jako dugo trebalo da naiđem na nekog ko će mi reći s tobom je sve ok. Tako da ono kao, drago mi je što dajemo drugim ljudima, ali u isto vrijeme ono imamo što da dajemo sebi. Da vraćamo sebi neke stvari koje nismo imali u tom trenutku i da ono kao mala Dina i mala Milica nas slušaju sigurno i da uživaju u tome. I drago mi je što i naše slušateljke i slušatelji uživaju u tome. Dobili smo jedan mail. Dobro. Gde, znači ja ću samo pročitati početak, uvod u mail, neću čitati ceo i vidjet ćeš zašto. Znači, kaže ovako, veliki pozdrav, pre svega sve pohvale za vaš podcast i samo tako nastavite. Nisam astrolog, ali sam na Twitteru po nešto pohvatala i općenito me ta tema zanima, pa se nadam da ću vam makar malo razjasniti pozicije koje ste do sada otkrile. Dosta ste otkrili sunce ili znak, podznak, mesec, Merkur, Veneru i Mars, što su lične planete koje najviše utiču na pojedinca, se brzo kreću i njih ću vam pokušati pobliže opisati.
Otkrio ste i Pluton, a to je generacijska planeta, zato nam je ista, Dina, zato je najbolja planeta za imati. I menja znak na oko 30 godina. Jebeš mi mater. I više nego, dobro. Te on ne utiče previše na samu osobu. I da, planeta u znaku i pre nego krenem na većinu toga pravi odgovor u aspektima koje planete prave i u tome u kojoj su kući, pa je sve ovo samo odaktivno. Jesam ti lepo rekla, treba i kuću da govorimo, majku mu. No, i onda imamo kao extensive analizu naših natalnih karti. Ko gleda video može da vidi, ali znači ovo su redovi i redovi. Tako da to ćemo privatno pročitati ili imati zasebnu epizodu posvećenu ovome. I kaže, eto još jednom divan vam je sadržaj, samo tako nastavite, šaljem mnogo ljubavi, pozitivne energije, lep pozdrav. Znači, hvala ti puno što nisi potrošila, što si nam poklonila svoje vrijeme da izanaliziraš kao naše natalne karte ili barem ovaj dio što smo do sada otkrili. Meni je to kao toliko dobar poklon, ja ću definitivno iščitati sve da vidim kao what's wrong with me, šta mi je. Hvala. Dina, vreme je da se predstavimo. Ja ću da kao i otvorim svoj Tinder profil da bi vidjela svoju natalnu kartu. Ćao. Ja sam Milica, ja sam cis-queer žena. Šta još da kažem? Da, ona njena zamjenice. Malo sam zaboravila kojim nam redom ide predstavljanje. I moj Neptun je u Jarcu. Dobro, Milice, hvala ti. Nema na čemu, Dina. Ja bi sa tobom tako rado podijelila svoj Neptun da mogu, a izgleda da mogu. Hvala ti. Ok, čao. Ja sam Dina, lezbijka, rodolebnarna osoba. Moje zamjenice su ona njeno na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, a na engleskom she and they. I moj Neptun je također u Jarcu. Sada kad smo se tako duboko upoznale, ljudi nas svi znaju, Dina, da te pitam, da li ti znaš za seriju Naked Attraction? Ne, nikad. Doslovno nisam čula. Mene je jutros TikTok podsjetio da ta serija postoji. Znači ja ću sad da izgooglam kada je prva epizoda izašla, zato što se meni čini da je to vrlo starija serija. Ja ću da tebi opišem koncept te serije i onda možemo da popričamo o tome. Nemoguće da je 2016. Znači ja sećam da sam ja ovo gledala pre toga. No, poenta je koncept serije You will not fucking believe it. Znači, neki ljudi su 2016. seli i odlučili da je današnje dejtovanje previše bazirano na tome ko si ti kao osoba. A na čemu? Razumeš? Da. Treba da bude bazirano, Dina moja draga, na našim telima. Golim. Znači, koncept ove fantastične serije jeste... I reci sarkastična. Ne. Koncept ove fantastične serije jeste da dođe jedna osoba koja traži ljubav i želi da upozna ljude prave, takvi kakvi su, bez nekih slojeva koji ih sakrivaju. I onda ta osoba dođe i stoji sa voditeljkom ispred 6 obojenih nekih kao cevi, na primjer, velikih cevi. I u svakoj od tih cevi je po jedna gola osoba. I u svakom krugu oni otkrivaju sve više i više tela te osobe. Znači, u odmah prvom krugu se otkrivaju do struka. Ova serija je potpuno necenzurisana. Ja u životu nisam vidjela toliko penisa, ne želim nikad više u životu da vidim toliko penisa.
Ali, znači, bukvalno sam tako otkriju do struka i onda oni tako zagledaju i onda ova voditeljka, pa kome bih htjela da priđeš bliže da izvidiš situaciju? I onda, nakon što su vidjeli do struka, moraju da eliminišu jednu osobu. I onda, iako je vrlo očigledno da eliminišu iz jako nekih očiglednih razloga, oni uvijek tako pokušaju da smisle neke stvari, kao, ja ću eliminisati plavog, da inače nemaju imena, samo su boje tih cevi, ja ću eliminisati plavog zato što nema namnikirane nokte na nogama. Znači, nešto tako izmisle i kažu. Sigurno stopa. Ja, izvini, meni to malo zvuči toliko dehumanizirajuće i stavljam se kao u poziciju tih osoba u tim cijevi, koliko to utiče na njihovo samopouzdanje, jer kao to je nešto nad čim ti nemaš toliku kontrolu. You would not fucking believe it. Znači, i onda kada izbaci jednu jadnu osobu kada je do struka, onda idemo do vrata, znači još uvijek ne vidimo lica, još uvijek su oni samo obezglavljena tela u bojama. I onda kada vidiš tako telo bez glave, onda ih opet tako saglede, onda opet, da li želiš da priđeš, da vidiš? I onda opet izbacuju jednu osobu. I onda opet tako smišljaju neke, znaš, kao, to pogotovo tipovi koji kao ne žele da kažu kao, nju izbacujem zato što je debela, nego kažu kao, ona ima vrlo male bradavice, tako nešto kao fucking weird uvek kažu. I onda tako je da izbaci još jednu osobu i onda u trećem krugu odu skroz cevi i sad vidiš i glavu koja pripada tom telu. Znači, ali još uvijek ne smiju da progovore. Oni su još uvijek samo boje koje ne govore. I onda tako kada ih vidiš, tako, jel da vidiš im glave, oni još uvijek, jel da nisu osobe, samo su tela, samo sad su kompletni. Onda opet, jel da, izbacuju jednu osobu. I sad smo ostali sa tri. I onda smeju da progovore, ali smeju samo da odgovore na pitanja koje postavi voditeljka, a pitanje su, u prvoj sezoni su uvek bila pitanja kao, reci mi kao šta najviše voliš na svom telu i šta najmanje voliš na svom telu, pošto je uvek, jel da, to jedina bitna stvar. Znači, da se razumemo, to su butt-ass od majke rođeni ljudi, razumiješ, koji stoje ispred dve potpuno obučene žene ili žene i muškarca, razumiješ, koji kao gledaju i tako da onda kada odgovore na to jedno pitanje na svom telu, sada, jel da, imamo njihove personalities i onda, jel da, opet izbaci se jedna osoba i onda opet obično kao, pa oni, ne sviti mi se toliko njihov akcenat ili boja glasa, tako neki bullshit izmisle zašto su izbacili osobu i ostaju dve. Ali šta je najgore? I to su u nekoj, sa nekim ljudima da, s nekim ljudima ne, ali kao na svakom tom nivou, kad god se osoba neka izbaci, ta osoba se otkrije cela i oni priđu, jel da, toj osobi i kao popričaju malo sa njima i onda ih nekad nateraju da se zagrle i to izvijanje kičme na stranu unazad da kao do not touch the woman with the penis. Znači, je presmešno. No, i onda kada ostaju samo dvoje, koji sad, znači, videli smo ih, čuli smo im glas, sve, final two, onda ide twist. Osoba koja bira se isto skine gola i dođe, vrati se u prostoriju gola i onda ovo dvoje imaju priliku da komentarišu njeno telo, njen izgled ili njegovo. I onda, kad su svi tu goli sem voditeljke, onda ova biračica, jel da, ili birač, izaberu ko je njihov finalni izbor i onda ih pošalju na jedan dejt. I onda ih voditeljka isprati sa
now let's see, kada vidimo da li će hemija da i dalje bude tu kada obučete odeću. Pa, stav bez riječi totalno. Ja moram pogledati da vidim, mislim, jer ne znam. To se treba vidjeti. To se stvarno treba vidjeti. To mi je malo... Pogotovo taj moment, znaš, kao zagrljaja, je li to nešto što je... Jako je fucking weird. Zato što kao, nekada su... samo kao prirodno, kao ako hoće, ako neće, nekad kao voditeljka bukvalno kaže kao, do you wanna give her a hug? Ne. Vidjela daj. Je kao, ja razumijem da mi trebamo biti ono kao, da se ugodno osjećamo u svom tijelu i sve. I da nas ne bi trebali doticati komentari drugih ljudi na naše tijelo, da li ono, po ovim standardima ili oni, mislim to je sve jako subjektivno i da meni neko kaže nešto protiv mog tijela, znači ja koja sam godine provela da ga zavolim ovako kakav jeste, mene bi, ja mislim, to malo dotuglo. Pa, mislim, kako kažem, ljudi se prijavljuju da budu na toj emisiji, jel da nije ih neko naterao? Da, jasno mi je to, pa pretpostavljam da ljudi consensually to, kao, bilo čudno da nije. Ali onako nekad kao weird, kao kada ih izbace i onda kao imaš ono backstage kao da ih snimaju i kad oni kao, ja da, pa kao ja se osjećam toliko, imam više samopouzdanja kao sada kad sam ovo uradio i tako se osjećam confident i tako sam, a kao vidiš da se ono, samo što ne zaplaču otprilike. ja. No, u svakom slučaju, emisija je iznenađujuće inkluzivna. Kao, mislim sad, ja nisam gledala sve epizode, obviously, ali kao imaju epizode gdje imaju i trans ljude, imaju epizode gdje imaju tako, mislim kao dosta queer reprezentacije, dosta svega ima. Tako kao, that's a plus, I guess. Ali da, to je apsolutno fantastična serija. Ja ne mogu da ti opišem koliko je to fascinantno gledati. Dina, da li bi ti tako izabrala nekoga od peta na gore? Koliko je potrebno da se otkrije da bi ti se svidao neko? Ne. Mislim, ovo će možda sad zvučati pakatku bullshit neki, ono da ja ne gledam fizički izgled osobe, ali kao fakat, kad bi poredila osobe sa kojima sam bila, sa kojima sam imala atrakciju, nema nikakav šablon, nemam konkretnog tipa fizičkog kao tijela koje me više ili manje privlači, jer kao ja i da bi bila sa nekim, ja prvo moram baš da imam tu neku emocionalnu ili prijateljsku konekciju, znaš, da se osjećam sigurno, a onda mi kao ide sve poslije toga. Kao kod mene energija, mislim, stvarno zvuči kao bullshit i jasno mi je da zvuči kao bullshit, ali kao stvarno do energije koju drugi ljudi probude u mene. Znači kao, ti si mi interesantna, ne zbog toga što ne znam, tijelo ti izgleda ovako ili onako. U konačnici, ako ti je tijelo zdravo, meni je savršeno. Držite na životu, zdravo je, ne pravate nikakav savršeno. Kao nemam taj trenutak da kao samo fizički ocjenjujem osobe. Naravno, ja mogu priznati, prepoznat neko fizički atraktivan. Apsolutno, naravno. Ali da bi se našao u toj poziciji da isključivo kao biram nekog spram fizičkog izgleda, mi je malo i... malo je meni lično teško, jer kao tijela nam se mijenjaju kroz godine i kao ja biram svoju partnericu spram toga, ko je kao osoba. Kakve kao kvalitete ima kao osoba, jer tijela su tu i tijela se mijenjaju. Kao, ok, ja danas ovako izgledam i desit će mi se, ne znam, nešto, moje tijelo će se promijeniti, ali ja ostavim ista, kao bez obzira na moje tijelo, tako da je to meni malo
razumijem da naravno jest bitno da svoju partnericu vidiš fizički privlačnu, ali ja ih vidim fizički privlačne nakon što imam neku konekciju sa njima, ako to je malo ok. Opet mislim, mogu reći da je neko i lijep i privlačan i atraktivan, ali nisi mi samo to, nisi mi samo na tom nivou, nego tražim nešto što je dublje i nešto što nije toliko fizički izraženo, hajmo reći, to ste kvalitete, na koji način ti komuniciraš, da li možemo da se zabavljamo kad smo zajedno, znaš kao kakav nam je odnos, tram toga ja to radim, jer fakat mislim neću, ali kad bi sad pokazivala slike svojih bivših devojaka, spektar je čitav, od toga da su ljudi mršavi, od toga da su ljudi debeli, od toga da su kao što ljudi kažu zlatna sredina, od toga da je neko nizak, neko visok, znaš kao naprosto mislim da meni to opet nije najbitnija stvar jer je nešto što je promjenjivo i meni je samo bitno da partnerca ima zdravo tijelo, da te kao održava na životu, da možeš da dišeš i sasvim je dovoljno. Da. Meni je ne potpuno obrnuto, ali to što je kao da sve su drugačije. Znači ja sam juče imala situaciju, pričala sam sa jednim drugom s kojim sve delim, vrlo mi je blizak prijatelj i pričala sam bila na nekom queer druženju, kao upoznala neku devojku koja mi je baš super i on kao pa dobro, imaš neku sliku i ja kao imam i pokažem mu kao sliku i on kao jebote ti ih samo štancaš zato što kao identično kao svaka druga devojka koju sam mu ikad pokazala da mi se sviđa. Imam šablon. To je okej, rekao, to je sasvim okej. Mislim, kao, bilo je da ja se upoznam nekoga ko nije ko nije taj šablon i onda kao, kad ih upoznam svide mi se i super i bila sam i u vezi i u dejtovima i sve to, razumiješ, ali ako će mi se neko fizički na prvu loptu svideti, it will fit that mold. Ali kada je to rekao, ti samo štancaš. Oh, Jesus Christ. Milca printer, tamo samo printa u drugim formati. Bilo bi baš super da imam štampač, da mogu da sebi štampam žene. Ali ne, nažalost, žene su kompleksna bića sa emocijama i mislima i moraju da budu individualne. Ko bi rekao? Da, fantastično. Ne znam, ja mislim da nije da ne vjerujem da postoje ljudi kojima fizički izgled nije bitan. Ali mi je teško da poverujem. Zato što potpuno razumem, u smislu kao da nije naš, kao nije najbitnije. Naravno, nije ni meni najbitnije, niti je kao, ako sad ti se uklapaš u taj moj šablon, onda nije bitno ni kakva si osoba, ni kakva si ovo kao, no. Nekako, ali mislim da je više u smislu, ako ti se sviđa fizički, onda ćeš biti s njom ili ti biti privlačna, nego više ako ti se ne sviđa, ako ti nije privlačna fizički, to je onda deal breaker. Jel ima to smisla? Ima smisla. Kao ja opet, sad ajdemo da opravdam svoju izjavu na način da kao nisam rekla da fizički izgled nije bitan. Naravno da jese, ali nemam tip fizičkog izgleda koji me više manje privlači. Again, jer se meni možda više ta fizička atrakcija javi poslije, kao, jer recimo, evo da smo u klubu i ljudi su u fazonu, eto baš ti možeš energiju da procijeniš. Mogu, kad vidim kako plešeš, kako imaš interakciju sa prijateljima i sa rajom s kojom si došla, kao vidim. Apsolutno. Vidi se da li si hej mama ili nisi. Da,
kao apsolutno, i to nije površno. Ali opet, ja kao znam da se oni mijenja se frizura, a da nam se tijela ne mijenjaju, ili da, ne znam, danas sutra opet izgubit ću oko jedno, kao, znaš, promijenit će mi se nešto što je u fizičku, ja ne želim da primarno osoba bude sa mnom radi fizičkog izgleda. Da razumijem da je bitan i da treba biti, da ti bude osoba privlačna, naravno, apsolutno, ali ja opet samo se vraćam na to da nemam neki tip, mene više, ne znam, krupnije djevojke privlače ili mašavi, ne, kao ja naprosto kroz interakciju s tobom razvijem tu fizičku atrakciju. Ako to uopšte ima smisla, opet kao nije da mi nije bitan, samo kao nije mi primaran. Nije mi primaran, ne znam, ok, danas imaš dužu kosu, sutra će ti biti, bit ćeš odo kratko da se ošišam. Ok, danas ćeš imat ovakav stil oblačenja, pa ne znam, sutra ćeš imati neki drugi, kao to samo ne mijenja tebe kao osobu. I ja, ako mi se sviđaš i pogotovo naročito ako te volim, ti si meni fizički atraktivna u kakvom god obliku da dođeš. Ali misliš da je to možda nešto što... Mislim, ja sad, evo, ne bi ti mogla reći kako je... Mogu da pretpostavim kako bi meni bilo, ali da je nekako kao više faze, jer to kao kad prvo upoznaš nekog, ako ti nisu fizički atraktivni, onda kao nećeš ući u vezu sa njima ili tako nešto, ali ako kao ih već poznaješ i voliš i sve to, ako se onda promene na način da ti nisu više atraktivni, onda nije toliko bitno, zato što ste već ostvarili tu emotivnu vezu, ili ne? Ne, kod mene, barem ovo govorim iz svog iskustva, ne, kao znalo se desit, opet jer ne gledam tu fizičku privlačnost, da kad izađem na prvih par dejtova s osobom, da se kao, ok, možda ovo možda stvarno ružno zvuči, ali jebeška, kao ok, možda mi nisi toliko fizički atraktivna, ali što više vremena mi provodimo skupa i imamo taj quality time, imamo te neke interakcije koje su ili dublje ili kakve god, ti si meni sve više fizički privlačna. Ja to ne znam opisati, samo kao raste ako skala. Kao ne moraš mi na prvu biti fizički privlačna, ali kroz razgovor kad se upoznamo, kad vidim kakva si, onda apsolutno da. Ali znalo mi se recimo desiti da mi je osoba ekstremno fizički privlačna i onda kad sam izašla s njom, samo mi se jako smajalo. Kao, naprosto nešto nije tu. To što ja tražim nije tu. Ili naravno znalo se desiti da osoba koja mi nije fizički privlačna, kad izađem s njom i kad razgovaramo, ili što ja ako ne vidim neki potencijal ili opet nisam vidjela nešto što ja tražim, naprosto mi neće mi biti fizički privlačna, jer kao ja mozak, jel, tako funkcioniše da kao naprosto to je to. Baš samo eto taj, kao ako mi neko nije fizički atraktivan, vjerovatno ima ili nema ono što ja tražim. Kao samo to. Da se ja neću nastaviti društvo sa tom osobom, naravno, ali da neću dalje ići prema nekom dubljem ili ozbiljnijem odnosu, vjerovatno neću. Naprosto ja uživam da vidim ljude u njihovoj srži, kao meni je taj srž ono što mi je privlačilo. I zato sam recimo imala jedan trenutak gdje sam se preispitivala da li sam ja demisexual, jer mi se znala desiti ta fizička atrakcija sa nekim muškarcem koji ima kao cool, ali onda se stavim u tu poziciju da kao, da li bi ja ikad išta imala s njim, ili kao, ne bi, jel da sam odbila tu mogućnost da sam demiseksualna, tako da to je to, volim otvorenost kod ljudi, volim ranjivu, volim da su kao puni neke dobre energije koja iz mene isto izvlači tu pozitivnu energiju, ali malo ljude koji mi daju neki izazov, znaš, da mi bude interesantno, tako da... Bitno je da je interesantno. Da zvuči kao bullshit, ali to je tako kod mene. Da, ne, mislim, ja potpuno kontam šta govoriš. Mislim da je retko da ima ljudi kao ti. Ali da, može biti. Može biti. Zato si ti, Dina, tako savršena.
Nek ti dođe u glavu. Ne, jer fakat, da, to iz perspektive, ja hoću da sam i privlačna i kad imamo 70 godina i onako pune su mora, kao, nismo više toliko mladi, a tu atrakciju fizičku i privlačnost koju osjećam ću imati ako smo mi kao sržu povezani, ako je ono što si ti kao osoba nešto što je meni privlačno, nešto što je meni kao nije, znojim se, držite mi koljena, bacam se na pod, tako da mi to bitnije, jer kao ja uvijek svoje partnerce gledam kao na nešto dugoročno, znaš, prolazno, ako je neka šema ili one night stand, to vrlo jasno druga osoba zna, ali ako sam s tobom već u nekom romantičnom partnerskom odnosu, onda to gledam na kao duže staze. Ja mislim da možda, baš to što si rekla, kao, znaš, kada je šema, mislim, ovo smo spominjali kad smo pričali o polijamoriji, da ja se trudim da ja ne klasifikujem odnose kao, ili smo ovo, ili sad smo prijatelji, a onda smo možda u vezi, ali smo možda friends with benefits, a možda smo, samo kao, svaki odnos je samo odnos između dve osobe i onda kao koji ima ovakvu ili onakvu dinamiku i onda koju možemo da nazivamo na ovaj ili onaj način da bi ga lakše opisali u društvenim okvirima. Što inače, ovo mi malo previše zvuči kao oni ljudi koji kažu kao, ja ne volim da kažem da sam u vezi, mi samo postojimo, pa šta se desi? Ne, nije to, nego stvarno onako nekako baš gledam da ne počnem sa time nekako, ne znam kako da se na pravi način izrazim, ali u smislu ja sad da upoznam nekog i kao ako su mi skroz cool kao osoba, ali mi nisu fizički privlačni, to je meni super, bit ćemo super, onda definisano kao prijatelji. A kao ako si mi super i kao osoba, plus ako si mi privlačna, onda ćemo biti nešto više možda. Mislim, više. Ne, opet, ne želim to kao šta je, koja je veza više, koja je veza manje, ali kao možda ćemo raditi neke dodatne zabavne stvari zajedno. Tako da nekako u tom smislu mislim da mi u neku ruku fizički izgled možda, da kažem, definiše tok odnosa. U smislu, znači, na tom početku nekako mi je skroz kao, okej, ako vajbujemo, super. Ako vajbujemo u smislu i privlačni smo jedna drugo i super. Ako vajbujemo u smislu nismo privlačni, nego samo vajbujemo, super. Ali kao ako pričamo o privlačnosti, tu mi apsolutno fizički izgled igra ulogu i apparently I have a type. Iako ja ne bi rekla da kao imam tip, ali očigledno svaka osoba koja mi se na prvu loptu, kao kada vidim kao fuck kako dobro izgledaju, su identični. Tako da, eto. Mene baš nije, ali ja recimo uživam u tom trenutku što kao ne znam ko će mi se svidjeti, ko će mi biti fizički privlačan, kao samo se desi i ja kao, da, ti si meni fizički privlačan na ovaj ili onaj način zbog ovog ili onog razloga, ali ja baš uživam u toj raznolikosti i mislim da mi je to lijepo, mi kao da poklonim sebi poklon i svaki dan se iznenadim kad neko biti jesti kao, ona osoba je jako privlačna, rekla sam sa razlogom osoba, to može biti koji god rodnog identiteta da mi je privlačna, ali samo jel ne znači automatski da ćemo ići u neki romantični partnerski odnos. I onda ja kažem, baš uživam u tome jer svi mi nešto različiti bili. Jer vjerovatno ja uživam stvarno u toj ljudskoj raznolikosti. Naravno da svi isti ima neki slični karakteristika kod svih ljudi koji su na planeti Zemlji, ali mene sam kao, ok, imaš cool energiju. To je to. Čak nekad je kad bude cool energija, pa me fizički privučeš i tad se zna desiti da se kao taj odnos ne razvije u ništa drugo sem skog i onda kao mi flertujemo. Da, zato što jebi ga možda nisu dobar znak u horoskopu. Možda. Biće da je do toga. Razumijem ljude i kojima jest fizički izgled bitan,
ali ono što je meni bitno i lično i onako kao generalno je da ne spuštaju druge ljude zbog fizičkog izgleda. U većini slučajeva nismo imali kontrolu ili izbor nad tim kako će nam tijelo izgledati. Između ostalog, opet se vraćam na to, dok god je tijelo zdravo i dok radi svoj posao koji treba da radi, hvala mu. I meni je to tijelo savršeno i da ne bi trebali biti površni na način da vrijeđamo druge ljude radi fizičkog izgleda. Jer opet se vraćam na to da je to promijenjeno. Promijenit će se. Tako da to je nešto recimo što mene boli, što kao vrednujem od toga, jesi li obrijana, nisi obrijana, koliko je veličine su ti grudi, koje veličine ti je penis, kako ti izgleda vagina, kao jesam ja imala izbora na te. Znači, Naked Attraction bi od tebe 0 dobio. Ja ne znam kako, stvarno ne znam, mislim, trudila sam se da se zamislim u toj situaciji, zaista želim da vjerujem da bi bilo teško da izaberem nekog samo na osnovu fizičkog izgleda ili izgleda gentalija, izgleda torsa, izgleda lica, kao bilo bi mi jako teško. Ja mislim da bi ja zahtijevala ni teba progovorite, da kao vodimo neki razgovor, da ja vidim da li si. Ti moraš da odgledaš tu seriju i onda u sljedećoj epizodi ćeš podeliti svoje mišljenja. Hoću, gdje je serija? Na Netflixu? Na YouTube-u je, ne moraš ni na Netflix da ideš. Na YouTube-u full uncensored sve, znači go ham. Znači, baš ću da vidim da li bi se mogla staviti u tu situaciju. Jer ne znam, opet kao meni je samo to da vajbamo, da nam je dobra energija i da nam je super kad smo zajedno. Fizička atrakcija će čak nekad doći proći, ali moment kad se mi u srži povežemo, ala zvuči da serijem fakat, ga ne serijem. Ne znam, ostaće mi ta privlačnost, jer ne znam, ako mi daš sigurnost i ako mi daš osjećaj pripadnosti i zajedništva, meni je to iznad svega. To je to. Ja čekam komentare, znači skočit će na mene da lupetam i da sterijem, ali pa kad nije... Vote right now. A moje bivše djevojke, ali vidite kakav je to jedan rainbow spektar od fizičkih drugih izgleda, ali mi je svaka dala nešto drugačije. Ok. Je li imaš još nešto što bi da dodaš na ovu temu? Volite svoje tijelo, kakvo god da je. Volite ga, zagrlite se, zahvalite mu se za sve što radi za nas svaki dan. Znači, tijelo radi 24/7, svaka mu čast. Ja ne mogu, ne toliko mogu da radim. I održava se životu i samo na tomu mislim da trebamo biti zahvalni, da trebamo njegovati na ovaj ili na onaj način i da je tijelo savršeno dokle god je zdravo. Ovo nemojte me pogrešno shvatiti da mislim da je... Znači, dijabetičari, niste privlačni. Dini, fuck off, ne zanimate. Da sam zato upravo sad prošla da se objasnim, da razložim svoj odgovor, ne taj način. Jer niko u suštini ti ne duguje ni zdravo tijelo. Mislim, meni je zdravo tijelo u kontekstu držite na životu, kao dišeš. Dini requirements za vezu, budi živ. Znači, the bar is on the fucking ground. Underground, znači, ispod, kao dinakovicu tvojih, eto diše i kao prema meni, malo se interesuje za mene. Odlično. Znači, Dinin type znamo, ako dišeš, shoot your shot, to je to. Imaš otprilike 90% šanse, apparently. To je objektivna istina. Fantastično. Ne, ja mislim, iz perspektive, evo nekoga ko gleda i fizički izgleda tu i tamo i apparently has a type, ja bi samo rekla kao nemoj se nikada osjećati
loše ako ti nisi nečiji tip. Zato što je potpuno, to je okej, nisi njihov tip, bit ćeš nečiji tip i postoje, ja znam da postoje kao gomila tih stereotipa u smislu kao, ne znam, fem devojkama se sviđaju samo mask devojke ili bilo koje takve parovi, kao sad, ne znam, ti si mask devojka koja se sviđaju druge mask devojke, ali kao, a ne, sad zato što sam ja mask, ja se nijedno i neću, kao, ne. Niko od nas nije monolit i stereotipi postoje, ali su malo bullshit, tako da nemoj da se kao osjećaš da zato što se jednoj osobi nisi fizički svidela, da sad kao nikada se nećeš fizički svideti nikome ko tako izgleda ili, mislim, baš ono, ja znam sam ja jako dugo imala problem sa time, da kao nema šanse da ću se ja takvoj osobi svideti. I onda sam, znaš, kao izgradila sam znaš, kao sve sam stavila u jednu kutiju, kao, evo, ovi ljudi koji mi se sviđaju, nema šanse da bi se ja njima svidela. Bullshit. Tako da, eto, to je moja završna poruka. Dina, da li znaš za šta je vreme? Moj najbliži dio podcasta, a to je Fun Educational Fact with Milica ovaj put. Neću da tebe mučim. Mi ćemo da protrčimo, Dina, danas kroz što više menstrualnih proizvoda koje ja mogu da se setim i da ih ukratko opišemo. Ok, ajmo. Hajde. Ulošci. Znači, ulošci, mislim da su većini poznati, to su uglavnom pamučni komadi koji zalepiš, to je jako loš opis. Napravljeni su od pamuka i oblika su, ne znam, oblika su uloška, ja ne znam na što to drugo liči. Zamisli jedan list koji staviš, zalepiš na gaće i oni se kupljaju menstrualnu krv i onda, to jest krv i druge stvari, menstrualne tečnosti, i onda se ih uviješ, baciš i zameniš, idemo dalje. To su jednokratni ulošci, višekratni ulošci su ista stvar, samo što nisu napravljeni da ih bacaš, nego su napravljeni da ih opereš i koristiš opet. Ja koristim višekratne uloške nekada u XY situacijama, super su stvar. Onda, tamponi. Tamponi su isto jedan mali pamučni metak koji staviš u vaginu da sakupljaju menstrualnu krv. Ima jedan končić koji visi iz njih i onda nakon x vremena, u zavisnosti od toga koliko imaš obilnu menstruaciju, ali ne bi trebalo više od 6 sati, ti ih izvučeš napolje, baciš, staviš novi, ne postoje višekratni tamponi. Zatim, menstrualne gaće, to su gaće sa otprilike ugrađenim višekratnim ulošcima, znači gaće koje imaju pijajući sloj i nepromočivi sloj, tako da možeš samo da ih obučeš kao normalne gaće i da živiš svoj život i onda ih skineš, opereš i nastaviš da živiš svoj život. Onda, menstrualne čašice, moj lični izbor menstrualnog proizvoda, o kojima mogu da pričam do sutra. To su čašice koje se prave od medicinskog silikona i sličnih materijala. To su, bukvalno zamisli, jednu shot čašicu koja se savije, ubaciš je u vaginu, ona se unutra otvori, sakuplja menstrualne tečnosti, nakon x vremena je izvadiš, isprazniš, propereš i vratiš unutra. Fantastična stvar. Menstrualni diskovi, vrlo slično kao menstrualne čašice, samo drugačijeg oblika. Generalno se lakše stavljaju i vade od menstrualnih čašica, ali imaju veće šanse da procure, zato što su dosta mekši, fleksibilniji, tako da to je više, mislim, onako češće kao ljudi koji su već napredni sa menstrualnim čašicama i koriste. Šta još postoji? Postoje menstrualni sunđeri, to ću vrlo ukratko da spomenem. Menstrualni sunđeri su menstrualni proizvodi koje su možda jedini koje ne bi preporučila, iako neki lekari kažu da su ok, neki kažu da su ne.
menstrualni sunđeri su, na primjer, dosta ljudi koji se bave, na primjer, snimanjem pornografije koriste kad imaju menstruaciju, zato što je sunđer koji bukvalno ubaciš u vaginu da sakuplje menstrualnu krv, slično kao tampon, ali je potpuno mekan i samo kao upija, ali nisu mnogo testirani, zato što su tako mekani, onda mogu da upiju pa da puste nazad. Nisu najsigurnija stvar, to je jedna stvar koju ja bih rekla mogu da se izbjegavaju. I da li je to? Da li sam nešto propustila? Ok, to je to koji si mogla da nabraviš. Da, to je to što mogu da se setim. Ako se setite još nekih, pišite nam, pa ćemo da imamo round 2 nabrajanja. Dina, koji je tvoj preferred method? Da, ulošci su moji preferred method za menstruaciju, odnosno menstrualni proizvod. Tako da, to je moj lični izbor i kao to je to. Kako si basic bitch. Ja šta ja sad, kad se trudila da opišeš izgled svega. Baš onako od si morala svoj da iskoristiš. Metak. Tot čašta. Bitno imati rekvizite za pričanje ovakvim stvarima. Bitno je sad da imamo neke druge izbore koji nisu nužno ulošci ili tamponi i da pronađemo one koji nama najviše odgovara. Ja znam da sam većinu stvari probala i ono kad sam probala najgodniji su mi ti pamučni ulošci, tako da super je da znamo da imamo izbora i hvala ti Milce na tome. Nema na čemu. Meni je jako drago što postaju različiti proizvodi sve popularniji, sada manje više redovno mogu i menstrualne gaće i menstrualne čašice da se nađu ne u apotekama, nego u smislu u DM-u, gde god kupuješ uloške, što je super, zato što pre kada kao možeš da ih naručiš negde sa nekog sketchy web sajta da ti pošalju iz Kine, verovatno, je bilo malo teže, ali da, sada je sve dostupnije, što je super. Tako da eto, to je bio današnji Fun Educational Fact. I da ja kažem da oni bi trebali biti besplatno dostupni. Tako je. Svima koji imaju menstruaciju. Znači, trebaju biti besplatno dostupni, a u većini država se na menstrualne proizvode naplaćuju porezi nemaju smanjene poreze kao što imaju ostale osnovne namirnice, kao što, na primjer, ovo je podatak za Srbiju specifično, kompjuteri imaju taj popust na porez, a menstrualni proizvodi nemaju. Tako da, eto šta se smatra za osnovno i možemo da vidimo tačno da li menstruaciju imaju ljudi koji te zakone kroje. Da. To nije toliko fun fact, ali educational, yes. Depressive educational fact. Dragi naši, ovo je kraj još jedne epizode. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Vi nam naravno, kao i uvek, pišite na Instagramu @safopod, na e-mail safopod@gmail.com i na TikToku @safopod. Možete i na TikToku da nam pišete. To je to. Vidimo se u narednoj epizodi. Ćao!